Katanar ka koi ka khia jo ka jala Meghalaya ka arpu artarik ujamang aja arpoi ka pentip bakidan Hajar shispa arpulai ngot ki bio Thymmai COVID-19 sanspa khandai ngot ki bakoi but arpoi ngot ki baklan Nagini ki Hajar shispa arpulai ngot ki bio Thymmai khadwe ngot ki ne East Garo Hills district arpoi ngot ne East Jante Hills sanspa sapu ar ngot ne East RiKhasi Hills arpundri ngot ne North Garo Hills arspa nyopinyo ngot ne RiBhoi district sapu khandai ngot ne South Garo Hills arp khandai ngot ne South West Garo Hills Arpungut na South West RiKhasi Hills, Nyopundringut na West Garo Hills, Nripungut na West Jante Hills, Barkat Arngut na West RiKhasi Hills District. Nagi bakoj mentakasngi, Saungut kide na East Garo Hills, Iway na East Jante Hills, Laispa Prapungut na East RiKhasi Hills, Katwayngut na RiBhoi District, Katlayngut na South Garo Hills, Katkandai na South West Garo Hills, Layngut na South West RiKhasi Hills, Laipasan na West Garo Hills, Laipungut na West Jante Hills, Barkat Layngut na West RiKhasi Hills District. Nagi baklat mentakasngi kat kendai ngot kide na East RiKhasi Hills District but arngot na West Jante Hills District. Hadu bapen mi yagani kubor ka jala Meghalaya kaladon apupra Hajar praspa nyo pupratali ki positive case. Nyo Hajar south spa san pasautali ki active case and bilang don hapreng ki sumar. Arpo Hajar kendai spa prap kendai ngot ki blakot but south spa life san ngot ki blaklat no.